U plavom uglu dolazi iz Hrvatske i predstavlja UFK Novi Zagreb. Težak 92,2 kg, profi skor 8 pobjeda i 8 poraza. Pozdravimo Andjelka Kitića! U crvenom uglu dolazi iz Sombora, trenira u Londonu i spreman je da večeras nama i vama pruži pravi spektakl. Večeras radi meč protiv znatno iskusnijeg protivnika koji ima 16 mečeva u karijeri. Težak 92,7 kg, profesionalni skor od 1 pobjede, bez poraza. Pozdravimo Mira Jurkovića! Večeras u njegovom uglu je poznati vaš Sabora Somborac Veljko Šaponja, profesionalni prvak sveta VBF u boksu. Molim vas aplauz! Sudija Velimir Mladenov. Idemo svako u svoj ugao, pozdravite se.
Nakon sve 3 odrađene runde, svo troje sudija ocijenilo je borbu rezultatom 30:27 u korist Somborca Mira Jurkovića!